moji amigoci, danas je vaš sretni dan. Danas radimo prvi giveaway na ovome kanalu, a pored toga nagrađujem i nekoliko vas koji ste me pa skoro od samoga početka podržali i pružili nesebičnu potporu. Zato obavezno ostani do kraja videa, zabavi se nekim mojim laganim light refleksijama o sreći i saznaj da li si već u samome startu jedan od nagrađenih ili na koji način da budeš jedan od sretnijih dobitnika. Hola amigos, ja sam Nela i dobrodošli na moj istoimeni kanal. Ljudi moji, ja sam sretna. Sreća. Šta je sreća? Sve što bismo mogli reći o sreći može da bude, a i da ne bude tako. Ako postoji i jedan subjektivan i relativan pojam, onda je to pojam sreće. Zasigurno ju je jako teško definisati. Formula za sreću ne postoji, ali da postoji sigurno bi se pisala nešto kao foie gras. Znači, pisala bi se sa 3 od 5 postojećih vokala, a izgovarala bi se sa ona 2 preostala. Znači, niđe veze. Me pratite. To bi bila sreća. Sreća je direktno povezana sa ljudima koji nas okružuju. Postoje osobe koje bi bilo bolje da smo upoznali u nekom drugom životnom momentu, kao na primjer nikad. Jer danas se sreća u suštini sastoji od izbjegavanja budala i korone. Ali dragi moji, to nije slučaj sa vama. Vi koji me pratite na društvenim mrežama već znate. Ako me još nisi zapratio, mislim da bi bilo pravo vrijeme. Ali evo pojasnit ću o čemu se radi za vas koji ste novi ovdje. Naime, javno sam obećala da ću kada uđem u partnerstvo sa YouTubeom uraditi jedan giveaway kao znak zahvalnosti. I dragi moji, to se desilo prije nekih 10 dana, zbog čega sada želim da ispunim to obećanje. Na različitim mrežama sam vas pitala koja bi vas nagrada najviše obradovala i usrećila. Naravno, tu je bilo različitih prijedloga i propozicija, ali većina je bila za opciju money. I to je mene navelo na razmišljanje. Novac i sreća. Koja tema? To su dva koncepta koja su uvijek povezane, ali rijetko kada idu skupa. Kao na primjer Kojot i ptica trkačica. Mislim, zamislite koliko sezona Kojot ide za trkačicu i koristi sve žive alatke, mehanizme, TNT, bombe, gadžete. I nunca je ne stigne. Toliko je on artiljerije potrošio bez ikakvih rezultata, ono da čovjeku dođe da mu kaže: gledaj Kojote, prestanite, više rješajte to mirnim putem, ako treba je preko Umprofora, ali dosta vas je. Ono, šta ti fali da kažeš: gledaj trkačica, ne mogu više, dosta je, u depresiji sam, sam. Ako nešto daj mi barem jedan zagrljaj. Ali naravno trkačica njemu može reći: sad, nakon 30 godina, sad kad smo u pandemiji, valja umre. Sad, nema šansi. Por favor. Ti sad sigurno u sebi govoriš o čemu ona priča. Daj Nela, Boga ti prežina konkretno. Gle, ti si očito novi ovdje. Ti očito nisi vidio ni jedan moj video. A zapamti, u životu imaju samo 2 vrste ljudi. Oni koji imaju strpljenje i oni koji nisu u stanju da odgledaju do kraja nijedan video. I još se čude što su nesretni u ljubavi. Komplikovani smo. Što je najgore, sami sebi komplikujemo život. Evo, na primjer, ljudi s parama. Ljudi s parama rade jako čudne stvari. Evo, na primjer, poraniti. Porke? Čudni su. Ljudi s parama su jako čudni. Evo, na primjer, kad je riječ o ljubimcima. Mi
Nije, Mici, ne pričamo o tebi. Kada je riječ o ljubimcima, na primjer psima, ili imaš Yorkshire, toja, ono mili, mikro, nano, piko, ukrštenog sa nekim pomerijancem iz Boga ti pita koje regije u Poloniji, ili imaš literalno ponija od dnevnom boravku. Mislim, ponija, zašto ponija? Ja sam vidjela ponija od dnevnom boravku. Mislim, halo, parket! Izgrebati parket, ali njima je to svejedno jer imaju puno para, mucho dinero, mislim, njima je lako govoriti htjeti je moći, oni mogu biti sromošni ako hoće, ali haj ti budi milijarder, hoćeš ti, ali ne možeš, mislim, nije isto, htjeti nije moći, htjeti moći, isto što nije biti dobar i jesi dobro, mislim, u ovom slučaju možda jeste, ali obično nije, mislim, jel me pratite? Čudni su. Ali znate šta je najkarakterističnije za ljude s parama? Znate li šta nikada ne rade? Ne parkiraju. Ne parkiraju se, pazi, ne govorim ti da ne voze, nego da ne parkiraju. Ili idu taksijem, ili ih neko vozi, ili idu svojim autom i onda kada dođu, znate, uradi ono. I daju ključeve prvom koji naiđe, no ti ideš mirno trotoarem, šetaš i stane lik ispred tebe, iziđe i baci ti ključeve. I ti gledaš ono... ja ovdje ne radim. Pa šta? Pa ne radim ovdje. Pa nema veze. Pa šta mi daješ? Ma eto tebi, nije moje da parkiram. Zašto ja ovo vama pričam? Pa da bi dobila na minutama. Como José, que la vibra no rellene. Que no desee todo lo que el éxito tiene. Yo no vendía con plata, pero no la de la acera. Tener una esposa que se mueve como Salma, soy Antonio Banderas. Me gozo la vida, para mí es la ley.